Joget pulang, aduh seksi, hello sayang, ken kabarnya. Om Swastiastu Semeton. Selamat berjumpa kembali di Ceraken Tingkap Channel. Ini video saya yang kedua ya, memburu suara merdu di Karangasem. Nah, setelah masuk tadi dari pasar Tukadeling, lalu pertigaan ambil ke kiri, yang lurus kayaknya nih ke Munti Gunung kalau tidak salah ya. Jalannya berkelok-kelok, banyak pertigaan. Yen sing ada nak nyemput jag, pasti paling nih. Nuat rejeng silak silong kene perjuangan pemburu suara merdu. Inggih gelisin carita nemangkin titiang sampun rauh ring genah sane ke-7. Ternyata sudah banyak semeton yang menunggu. Oke, kalau begitu kita langsung saja menuju video utamanya. Action! Siedep matur sembah kedasarenan jok pernamia pisang ipun isi depakse ngaturang sembah pangubakti majeng ring dani sane kapisaratan ibu titiang ibu sana banget gumanti subakti nanti tiang napi luwer sekancan paridab-dab ibu maka cutet titiang jagi pacang satinut sairing ring anggan ibu bawas ibu
harga mayang titiang raris napi luwer pepekon iya tepepesen ibu utawi pekat niku rumah yang titiang tincapang titiang risa jeroning nganggo sariran titiang Saat diredam kaman dalu winaluye dirde kamandalu sane presido raris nyuciang sariran titiang popinoh titiang rinap kalaning titiang nunas pewarah-warah majang ringanggan ibu sida nyusup jeroning mana risa jeroning papakon ibune punike rinap kalaning sampun meneka dilungsur titiang tincapang titiang iatur anjingang titiang risa jeroning sariro lan anggan titiang wah anggen sunde winaluye rumah yang titiang wet sangkaning prameledang raris ibu mopice pewarah-warah ring sekian titiang sat makutijo angin titiang rinap kalaning raris titiang wenten risa jeroning kepedengan titiang Bopot suk semua atur sangkaning manah subakti raris titiang wantah suksemaning manah prosidaturang titiang ringanggan ibu ngeseri danyo tuna semangkin maka cudet napi luwir minakadi sane kapi saratang titiang meriki rauh tang keranggan ibu dia Sri Tanjung Pacang lungsur titiang jagi iring titiang wih ke mu jatuh karmu wah
nyembah sareng dahating pranamya prisan raris parilaksananipun sang kalih iri keraris sapenya wis panegerikan sang ibu sareng kalih ngaturang sembah pangubakti mejeng ring anggan ibu. Wah. ngana sepami tiang ibu kamekas risambuni raris mawaste puput menekar di saluwiring bobawosan iriko raris sana mangkin titiang pancang ngelungsur mau pamit ring anggan ibu. Wah. Lapeng maring nenten lali nyen sang kalih iriku mamitang nganggo daler ring ipeka Turamo maragi ngasih jaga sindur raja iri keraris dani sang kalih ngawit mapekinkin daris nyujur jagat sindurajone ngautin menekati pemargi sareng kali dan ucapan maring jalan dan kepidar yang malik napiluwir sekancan parilaksano utawi porah ipune sang kadek risa jeroning pemargin dan ya alas gunung kelintang
Risa jeruning pemargin dan sareng kali sayu waktu panjang pisan. Inggian punika wenten gunung, wenten jurang sane sampun preside kelintangin. Nah, gelisan dane rumah Suraris ring dan sangkali riantukan pemargin pun karido saya waktu iri kuraris dan sangkali kegancangan risa jeruning pemargin ya rawo mare jagat sindu dan pusamu dan nuraris rikanjekan dan sampun suwe menakadi risa jeruning pemargi sana mangkin kaciride sampun sakun napak iri kering jagat sindu aja kadang warago ngon ngatona asing-asing warga sane manggihin dan sangkali risa jeruning pemargi sai waktu angop ring kawen tenanipun sang kali ya sat nyandeng ida yang semerang saya waktu kelintang angop pisan raris warga make sami rina kalane ngaton dan sangkali sakuina luye sangyang ratih kesanding antuk sangyang semari Yes, brother. No, dryer. Jerakan tingkap Kuang kompak jumunin. Pak. Jerakan tingkap Yes!